chim lama kan zo sap missionary vuang ale sap upa te chim lam leilung an run la ra na ni hun le ni te kan lo thleng le ta a ei mas niriat sang khazakua pathum hian an voi ni lo chuan na turatan tlabung leilung chim lam leilung an ron rapa chu hun chu Mizoram Baptist ko klantan hun poimo tak mai ani a tukin jinga po hian apuala assembly Sunday tu ka hian man ni se ti kha ngai tu ani a tukin jinga hian chitiang ang deuh chuan ni danga kan Bible study ang lo deuh khan hun kan mang don ani ama sain pathian ma kunin itong trai go lalpa du te kan pathian min mangai tu nang ma suai na le nang ma om pui na kong sangin ke ni zo fa tin kan dong thi na missionary min mangai tu midang lam tak mai sab upa le pubuanga min pek awangin inan alom thu kan thil che ne chimia wang chuan lalpa ichan chin tha mei cher de tin oma sikai zel in khovel mun sanga te lalpa i kong khan ho te chuan ichan chin tha kan puang dar me kani heng zong min thlen tu nang le kan zo sap missionary te awangin inen alom thu kan thil che ne tikina hian nang kan ne na omla i thara win nangin min ong puyan che amen kan hun man dan tura kha audio visual te tangin helai hianin projector a hianin Joseph missionary te lo khen atanga BCM mission fil tang te kan thlir ho anga ta chuanin chimizo chuanin pathian thu chiarna kanenga toite in kan chun zamanga ato bera trong trai ho na kanenga trong trai ho na kan nei zo pathian pang da la kan sanga chuanin lali suan trong trai dan min ji ti rangin kan trong trai nga tiang chuan tukin jing kan hun program hi kan mang don ani la hian kan nau tin sabu pale pubuang ate lo lu tana tanga chanchin tha BCM kan filmna le kan mission fil tang te projector hian highlight na an nei don ani tuna hian hun lo mang sela Arthington's Aborigines Mission Tier Missionary Pani Sabu Pale Pubuanga Tekhan January ni som pakhat Sanghazara som kwa pali khan sai ranga non khenga January ni som paruka aizola an lutani pathianin zofa detana missionary a thlanbik ni om takin anron luachangari faklova mizo aob and siam zova mizo chong zirna grammar bu mizo chong dictionary thumal sangsari omnan siama Sunday school atan thu in changbu an siam boka chanchin cha luka zo hanale tirkauta thilti mizo chungin an leling veka khola an chuttira Sanghazariat somkwa pasari December tha a Mizoram an chua sana Sanghazakwa a Assam Frontier Mission te chomin aborrama an kalle a sadia hmuna hunan khwara kumhni le tlemanom chungin a obile abor dictionary an siama Assam sarkara chutturin an peni Bible chanchin phek zalaya chan siama damdoilam rongbolna an kalpuya mitam takin an chor nge hetia tui taka rungan bolai hian BMS chuan Mizoram chhim lama thok turin anon soma an rongbolna nung tak chu February ni som paruk Sanghazakwa pathum khan an chua santani February ni som ni paruk khan Kolkata changa Kasalong panin an kalle a
kholthang tuipui dunga ron chhozelin sangha zakwa pathum march niriat khan demagiri tuna tlabung kan ti tak longpui kai chu an lo thleng ta ni hetia chhim lama anron kal tur thu hi tlangwal than ko nga kha Reverend George Hugh shan alo shil lo ka wangin set thluna changin Christian mi som pakwa zet khan an lo muaka an lom em ani tlangram konga nili layan thang hnu in march ni som pathum sangha zakwa pathum khan lunglei an ron luta a lunglei an ron chuan lu na hi BCM ra siweng chuan missionary kot swati in asha rem nan lung an phun nge ani headquarters satan ser kon an thanga chuta chang chuan chhim lama mizo christian te chu min op khom ta ani kanzo sap te hian thui tak thlirin vo in thlenga caution hauten kan la chhor em zirna in pathum mindin saka sangha zakwa pathuma sikul pui kan ti ta khamin din saka sangha zakwa som pakwa a nursing school mindin sakle a sangha zakwa somli palia khan mizorama chanchin thathen kumsom nga na golden jubilee sha ringnan jubilee bible school andin le bokani Christian chiak te anop khoma caution shwai tuata na chertla ka an ngai chu an cher shiama mo phurna an pezela tharau bo veina neilan em mizo te chuan ram tina chanchin chashil chu an nun puya la shelo te hne na chanchin chashil turin englai po in anin pe reng ani caution lo chang chhozela kan che vela kan hmu mai thei tuikuk takam veina alian chhozel boka march ni som sangha zakwa somthum pakwa chapchar presbytery thiltlanga neya chuan tuikuk takam zinga rungbol chu antitlu in tirko pahni roini se anti a October ni som sangha zakwa somthum pakwa khan presbytery standing committee chuan deal tu pangazinga pahni sirte khwa ve ko ale siama chu an lata a ko a hi sirte a anda a siama hi tiante a da anitani ramchung baka rampon veina alian dewa sangha zakwa somruk pariat kum khan rampona missionary masaber reverend h ro khamate nu pa chu raba namzinga thoktura tir chwa anitani tirgo pahnia changa bulchan kha tuna chuan mission field som pakwale station pasari kan nei meka mission field a po thoktu sangha zathum som nga lai kan nei ta ani BCM mission field shang te chu kan sakhi chu ram fan thuak do na ni Tripura field kumsangha zakwa somsari pakhat kuma kan luta molsom kuki kaipeng shangkhol debarma zamatia Tripura notia riang lemok namjinga te kan thoka tharau boman na manruatan education evangelism le tailoring te kan manga BCM hian school pathum kan neya kan thona namte school somhni pasari kan enkol puibok kumsani somhni panga chung khan aring thar sangha zathum somsari pahni kan neya kumin sangni somhni paruka hian zahni somnga pathum kan nei to bok Assam field tunma a field thum ni chin kha sangni som pathum khan field khata siamin Assam field ti anita a adivasi rabale boro namji nga kan thoka education hostel skill training puan chui football le evangelism mangin arong kan bol mek school pahni kan neya raba baptist council school pahni kan enkol puibok January changa February sangni somni paruk chungin aring thar somriat pali kan nei mek ani Bengal field kumsangha zakwa somsari panga a dinani a Bengali adivasi Rajbongsi le Nepali namji nga kan bungmeka education skill training tailoring football evangelism hostel mangin arong kan bola kumsangni somni panga khan aring thar somsari kan neya kumina mi pasari ring thar kan nei to bok MP and MH field January ni som pakha sangha zakwa somsari pakokuma dinani a korku Gond, Rathia, Lodi, Balai, Lothar le tribal namji nga kan thok evangelism hostel ministry le tailoring mangin arong kan bol meka sangni somni panga kuma khan ring thar jahni som pahni lalpan min pe a kumin sangni somni paruk hian mi som thum panga lai min pe bok Arunachal East field sangha zakwa som ko kuma kan bung chana adi galo memba mishing le bukhar namji nga kan thoka direct evangelism, skill training, tailoring, music le theological education, school education mangin rong kan bola kan thopui te school nei mek pahnia kan pui sangni somni panga khan lalpan ring thar zathum somsari pali min pe a kumin sangni somni paruka hian mi somli pali lai min pe le to ani
Arunachal Westfield kumsanga zakwa somkwa pali kuma kan thok chana apatani le nishi le monpa namzinga kan thok mek direct evangelism school le theological education mangin arung kan bola BCM school pakhat kan neibok sangni somni panga khan mi zani som pathum le sangni somni paruka mi som thum pakwalai lalpa hne na shwai ho ani Jarkhan Field kumsani som pali kuma Jarkhan Field tia thor chena ni a ama zong kha chuan station nga om chin ani santhal namzi nga thok kan ni direct evangelism skill training tailoring football music ministry le boys hostel mangin kan thoka kumsani somni panga khan ringthar za somnga panga le sangni somni paruka mi somni pathum lalpan min pe ani North India Mission kumsani soma kan lu chena Jat Valmiki, Chamar, Gujar, Garwali namzinga kan thok. Direct evangelism le tailoring mangin arung kan bol mek. Arunachal Far East Field. May ni som ni paruk sang ni som pahni kuma field din chana ni a. Adivasi, Khamti, Idu, Wanso namzinga kan thok meka. Direct evangelism, skill training le school mangin arung kan bol mek. Kum sang ni som ni panga khan lalpan ring thar mi zathum som kwa pakwa lai min pe ani. Upper Assam Field. Kumsani somni pakhata din chana ni a Adivasi, Missing, Assamese namzinga kan thoka direct evangelism le tailoring mangin arung kan bol mek sani somni panga a mi zali somsari pahni le sani somni paruka mi somkwa pakwa ring tharlal panin pe a kan lom hle Sikkim Field kumsani somni pathum kuma din chana ni a Nepali, Bhutia le Lepcha namzinga kan thoka direct evangelism hi kan long bol na kipui berani kumsani somni panga a ring thar mi somli le kaushan thar pathum lalpan min pe a sani somni paruka mi paruk le kaushan thar pakhat pek bel le kan ni Baptist Masihi Mission nan mizo kan ti chin kha ani a kumsanga zakwa somruk pasaria kan thok chana Bengali, Nepali, Assamese, Santhali le Adivasi nam kan machon bera Mizorama namdang vai kan hanti nam ti shang shang kan soi ho bak po arem chanang zela machon chin an ni bok evangelism hi kan kipui berani sangni somni panga chung khan mi zanga somni paruk lalpa hne na shwai thlen an ni kumin sangni somni paruk chung hian mi somsari pakhat pek bel kan ni bok changma mission kumsanga zakwa somthum pakukuma chakma namzinga kan thok chana evangelism education music ministry medical Bible translation le kaushan enkol hi kan malak na chuani school som pahni kan enkol meka kumsani somni panga khan ringthar baptist machang mi zani somkwa pakwa omin Gumina hian mi chum nga lain min bel le ta ani. other mission kumsani som paruka field thonani a rakhai Ashochin, Emrole Burmese namzinga kan thok direct evangelism hostel ministry English teaching mangin arong kan bol meka sangni somni pangachungin lalpa hne na tharabo somli lai shwai thlen anni other mission b kumsani som pakhata kan bung chana Bhutanese namzinga thok kan ni fingkhur takin direct evangelism mangin arong kan bol meka kumliam ta le kumin sungin mi somthum pali lai lalpa zema senglu anni other mission C kumsani som pathoma field thonani a khamai namzinga thok kan ni BMS World Mission le Cambodian Baptist Union tenen kan thok homeka hostel mangte no pangte hnena athona English zirtir na te direct evangelism mangin arung kan bol meka discipleship le leadership training course nein kan kalpui mek kumsani somni panga changa sangni somni paruk chung hian lalpan mi somthum paruk lai anung zui turin min pe ani other mission kumsanga zakwa somkwa pariata field dinani a Nepali namzinga thok kan ni direct evangelism theological education mangin arong kan bol meka kumsangni somni panga changa sangni somni paruk chung hian mi za somsari pakhat lai lalpa hne na shwailu anni assembly report a khan sangni somni panga chunga ring thar kan nei zat kha mi sanga somruk pariat an ni a kumin sangni somni paruka hian mi jesari som pakhatin min bet le a heti hian BCM in kumsangni somni panga le sangni somni paruk chunga mission field ta rung kan bol na a mi sanga jesari somsari le pasari lai lalpa zema singlu anni lalpa su fakinom ro se
ประเทียนถูอีหลงไอ้ทางโออินโฮตูประเทียนถูโลกิลตูจะเจ้าจูเคร่งอุลาอันอมดานาทิลชวกจูไงตัวอินอันรินดานจิรอูอิสุคริสต์จูมิมินาเนนไว้นาเนนกุมข้อปอินอปางอินอมปบังzirtina tin reng le zirtina mak tak len bovin om su thin lung hi khongai na ti nge a om chu athasi a lalpan athu kan zatan malmin som sak thero se amen ole kha kan slide so khan kan mu a Joseph missionary te na thoro pui tak chan chin tha min petu te an ni zia kan mu a chimi chun zom chuanin Mizoram Baptist ko khan hian kan ho tu te chan chin tha min fil tu te niak nung zuin ti khan rong bol na mun sang chan chin te kan thu pui na sayangin dak ula lo ten ro atiangin Mizoram Baptist ko khanina kan lo mun sanga kan mission field kan lo te kan enta ani heng zong song hi pathian hatho ro pui tak mai Joseph missionary te atanga danglam tak kan thin lunga ram thim beina thin lung kan nei pui kan than den pui atanga Mizoram Baptist ko khan hoten kan nei ani a alom hle ani tukin jinga hian kan Joseph te awang hian lom thu sai tur tam tak kan nei ani an bani na thingbul lungbul bia a milula a tianga in thoya hun kan man lain chanchin tha mei cher tekin kan oma hei hi thil ro pui takani tukin a hian kan missionary te athara kan fiat apoi mo em kan missionary te na thole thil ti ro pui takhi tun kan din mun kan thlen na ni ti hi kong khan ho ten kan khiat thar le apoi mo kan choi moi apoi mo kan khiat ring apoi mo ani chuti lai chuan tukin jinga han soilan lo the lo tu tak ne ka khiat a chu chan chin tha min fil tu te khring bula an om dana thil chuak te chu ngai tua ula zir ula an rin dan le an thola dan le an ti dan sereng ra u zir ra u min tia hi tukira hian kantan ahlu khop mai sa pu pa te buang atele kan missionary Joseph missionary te om dan le nun dan hi ke hi chuanin ka khat thui lak pak lo pi zo moi kha kan han mu be mana amai ro chu kapi hian min thil thina kapi lian cha ni hi Joseph missionary te jinga pizir tiri bet masaber khani Joseph missionary te na tho dan te anin pek dan te an rong bol dan te anin mangai dan te min sil thin ani chu tukin jinga hian han tar lan ka du sa pu pale pu buang ati khan mangai takin rong an bol du na ni chan vo mu mau tak an panin anin sema khang an mo phut na khanin anin ron to na an trăng hova an thok hova ti hi kapi na min fil thin dan ani tin mei chia ten pizir tiri tena anjir tir dan te kong sangin asai thina chu tukin jinga hian thinlunga athar le in ka ria kan Joseph missionary te kha an mani anin da thani an chon te an ban te kha
apan thina atia thosi da se a ar sanatam tak anto kani kan nula te ho pokhan kan missionary me chia te pokhan har sanatam takkara khan rim takin tum momal tak nen dongan bol thina ni tin an thil ti reng a khan hei hi kan tianga an tia an ngai tu a ruam man na vision fel takan ne pan fel takan ne a chimi bozi chuan kan josap missionary te khan ma an lo la thina ni chu wang chuan in an ti dan zir ula khereng ula an om dana thil chuak te zir ro atiang khanin Mizoram Baptist ko khan te po hian kan riat reng tha in ka khia a tin thil ro pui em chu kan josap missionary te khan mei thai te an ngai sakani mi harsa te an ngai sakani ei kapit nu kha Christian masa anian khwa khan an lalin an not chuak chu josap ten an khiat ve le khan an han lanal nala ta chuan an thajar noya an da ani chemia ril ro om renga chu josap missionary te hian mi harsa te chum chia te khatianga kha an ngai sakani chu an rong bol nga thil ro pui tak ania khi ta ser ko ra ken mei thai veng ten siam ani chu tiang tak chuanin society a po mi hnuai hnung te harsa te dom kan na kha kan josap missionary te khan na sa takin an thokani chu an om dan le an thil tia kan jir tur poimo tak di in ka khia a adol le na chuanin thil ro man na fel tak khi an ne ni an na tho tu reng a hian chu an focus a goal mu mal tak nin tiang khat an kalani chu chuanin kan josap missionary te rong bol na khan hlotlin na sa tak pe ni chu Mizoram Baptist ko khan te po hian kan rong bol na kong sang a hian khoi hinge ni kan issue enge ni kan harsat na ram thim rong bol na po ni thei tol chung ko khan rong bol na BCM pumpuya hian kan ram hian enge issue nei kan ram hian enge ni kan mamo chan chin tha kan khil na konga te kan society krim maya po hian enge ni kan issue kan mamo ti hi ko khan ho te hian kan ngai ven apoi mo ani chu kan josap missionary te na anti an rong bol na ata na an han en vanga kan thon na nam te hian hei nei chela heti hian ti ila ti in ruaman na fel tak an neya chu an se tata chu ta chen an ding tata har san nap te po an tok tam tak har san na an tok thina ni amai ro chu khalaya pathian le ko khan ho te le an tho na nam te na an mamo na an bua kha thei to pin ta khanin anin focus a an kal thin ani chu tikin jenga hian kan josap chan chin tha min khil tu te nuna thil ro pui tak mai kan pu chu ni tin pani na kan seile do chu heng kan josap missionary te hian har sat na tom tak chu an to ka ni an mani in kara po mei chia le mi pa in kara po kan har sat na tom tak an tok thina ni hi kapi khan min thu thina ama ero chu nga chuan tlom an threl lo ba kadik berani ti hi an ti dana ni labani tlom an threl lo ba ngai dam dil an threl lo ba chutiang chuanin kan josap missionary te khan an hun le ni te kha an lo mang thin ani chuwang chuanin ko khan ho kanom khom na te
rong kan bol na te kong sang ti lo tin te pok kan du mai thei chen khat amai ro chu lo ting thei lo enga mo har sa ta kong sang te pom thei kan ha pe te atula kan ti ram sam te aprula kan do te atula chu kong khana hi chuanin ngai dan sang te om thina kha nga khan kan zo sap missionary te chu an pui tling em ani chu wang chuan kong khan tol chung kong khan anga te pastor bial anga te bial assembly thleng poin pui ting taka kan zo sap missionary te nun dan le ti dan hi kan en po apoi mo em ani atop pera chuan lali suwa adang lam ngai lova man na tagin voin thleng in lali suwa Krista adang lam lovani khobela hian ngai dan sang te zirtir na sang te thil tam tak alo om me ka om zel dona kong khan ho te hian khami mil khan kanin buat seitur ani la hian lali suwa Krista chu adang lam lova kong khan hian kan rin na te kan in nga na te kan thil ti te pathiam thu ina min zirtir na hi kan kalpen na sal tukang kan kalpen sanang kan tlan bo sanang ti hi alom em ani chu wang chuanin nget taka kan dina lali suwa Krista zirtir na hi kan ngai poimo sam hi apoimo le ani khat bi thleng khani se lalpana thu kan zatan malmin som chathero se amen